Maar dan Jan, ons het vanavond hier zo vir Koos Meijer, die groot poetsbakker, en dan het ons hier vir Willie Stroewig. Rooi Willie. Willie. Rooi Willie. Rooi Willie. Hy is, wat is jy, gids? Gids op meneer de Priese plaas. Vir wildboere. Wat kom jagvat daar by sy plaas. Nou maar, waar is die plaas en wat er wel? Ja, nee, in die old days. Waar? Ken jy dit? Excuse. Sorry. Ja, Wel, kijk, ik wil nou net, daarom zeg ik niet een leeuw. Nee, ja, maar. Nee, ons vat hulle daar. Ons vat hulle daar vir jare al. Wat ek nou die ding doen. Hoe vra nou nog? Nou, is dat nou een gids of is dat... Die wat? Is u nou een gids of een veldwachter of een plaasoppasser of een wat? Wat nou? Van wat nou? Van beroep nou, daarbij, wat is die plek? Oldies? Ja. Oldies. Roep. Beroep. Ja. Praat, ek luister. Ja, hij heeft nou ook zo laat hier aangekomen, Pieter, Ja, dat hij ik ook nog weet. niet helemaal... Kan er lijkt niet het in voor de mij Kan ek rook? achtergekomen met wat... Ja, je aan- kan maar roken. Ik denk, je kan maar roken. Ja. Jan, jy maak ook most. Kry. Daar hou ik niet zoveel van. Proef. Nee. Nee, draai om. Nee, wacht, laat ik zelf vatten. Nee, draai om. Nee, wacht. Ik ken snuif. Wacht. Je moet om diep vat. Diep. Dat is precies wat je niet moet doen. Nie. Waar? Kijk, je moet om bij jouw naaldje voorbij trekken. Nie. Jy kan my nie, jy kan stories vertel. Jy kan vir Enige my plek. van snuif niks vertel nie, Jan. Niks. Jy sien hom daar. Jy vat hom laag. Jy sien, trek jou mee deur tot by die portenjaars. Ken jy die portenjaars? Dit gebeur ook, man. Dat gebeuren is een man zo snuif, ja. Koos, Ja, jy is ja. doodstil. Ek is met stomheid geslagen. Ek wil graag met die jagter uitkom, man. Ons gaat lekker gesels, Barak. Ik denk ook zo. Ik denk ook onze lekker gezels. Ja, miskien kan ek. Wat wil julle eintlik hoor by my? Wat se tipe goed vuil stories, stink stories, drank stories, regop stories, vrou stories, man stories of vark stories? Kom ons begin bij die vark. Daar begin ons. Ek dink Mot. Ek het vir Mot, ken jy vir Mot? Nee. Is my persoonlike seun gevra om vir jou ou ietsie te bring. Omdat ek weet jy is ook betrokke in die boerdery in die goed. Mot gee so, laat ek vir Jan kan wys. Dankie Mot. Ja, vir jou gebring Jan. Spesiaal vanaand. 'n klein vark. Net vir jou Jan. Pas op, hy skyt sommer. Hy skyt maklik pas op. Daai is van jou weg. Nee, ik ben niet naar. Hoe sal ek weet die legende is daar dat ek die eerste man was wat met eie hande met 'n kierie en met 'n revolver het ek 'n leeu geskiet. Nee, ik hoor die Wat? vark zeggen. Wat so die paard sê, maar hy praat strand, hy weet. Daar's net een opsie. En ek vat hom maar hier om sy been. Nou rem ek met die kierie. En ek rem. Maar ik zal maar En het zien rem. dat die kierie vatten. Koos van die gevaarte daar naartoe. Ja, nou wat gaan jy nou maak as ek vanaand vir jou sê dat jy is nou saam met die vark en dis nie ek nie. Is jy die ster van my nuwe rolprent want ek is Leon Schuster. Jou gat, man. Jou vark! Leon, maar nou. Leon.